Chokamar Anghoy ahin RDP Rong Pulate Dipu Medical College amasi Jinghap Chekpo Dr. Himanta Biswa Sarma. Kachisong hampang asong atumapan malom sopan Police Nepon Ed. Ititang Prilu SDC branch Barim Puthot branch Akimi Kaching Putu. Kardom Pini prime time a Berta long penili sami Vilenong Parpi Nonarjuik Tha Berta Angton Pen Pini Dipu Medical College along Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nang kahomri pen apor kihot ateng Dipu Medical College kapetangji lapen matijong ni Pioneer Kepen IPD ke chengje phan lamthe jai Chokamar Anghoy phan RDP Ronglo Pulate Medical College amasi Jinghap Chek Popusi Pini Okpran Kelang lapen Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College along nang kahomri ahut pherang ke atumpen Cepat hengno karjo hut ningje. Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje thuke Chokamar Anghoy phan RDP Pera Medical College aphanle RDP Rongnon polamthe jai. Labangso ahem apor ki hara tengpen ki kim kapetangje phan hukum pitekang anparta indoor patient department matijong achikroni pioneer cap arni pen Dipu Medical College along pangcheng pon popusi lamjai. Ki ongdung avar saike Karbianglong ara da phansi piponlo laso joine si kitamtang satlang kapatok hutta Karbianglong pregjam adim si satlang patok ponlo athe asamalong kaprekadim nhokta lapuson satlang kapatok ave pinlang puta Minister Sarma ningjesi nilike merit atumpen compromise un e athe compromise pulate jail jangnang kokpu nilike Rakesh Pal asan talipusi Minister Dr. Himanta Sarma ningje আপোনালোকে নিযুক্তিতকৈ কলেজখনক গুৰুত্ব দিয়ক নিযুক্তিটো হৈ থাকিব 70তকৈও বেছি ইয়াত নিযুক্তি হৈ আছে কিন্তু নিযুক্তিৰ কাৰণে মেডিকেল কলেজখন হোৱা নাই 8 জনৰ সুবিধাৰ কাৰণে হৈছে চাকৰিত বেছি গুৰুত্ব দিলে কলেজখন বন্ধ হ'ব দুটাৰ এটা লাগিব সেইকাৰণে কলেজ বন্ধ কৰি দিয়ক মইতো মেৰিটৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় মোক জেলত লৈ যাব মই ৰাকেশ পাল হ'ম নেকি Osomar Banghini Kachibi Aron Kapangdang Aputhak Perangke Karjo Hut Minister Sarma Kaningje Thuke 6 schedule ahavar arluke 6 schedule executive committee tumpen chiparai laso tenghen loputa Minister Sarma ningje thusi citizenship amendment bill ke matijong cap aprangsi kichun deji angring thetan lo setame ladak 6 schedule ahavar arluke 6 schedule council atum aning hang hetike India munit setame aning hang aling behabe par lapen ke duke thak longle Bon setame kijui kelang aphanke wangun pusi Minister Sarma ningje আহিব পাৰিব আজি মও ফুৰিব আহিব পাৰো মই থাকিব পাৰো জানো ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পালেও আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ্বি আলঙত আহিব পাৰিব জানো ফুৰিব আহিব পাৰিব চাহ খাব পাৰিব আকৌ গুচি যাব লাগিব নাই মইতো ইয়াত মাটি বাৰী ল'ব নোৱাৰো নে পাৰো মোৰ মতেদিতো নোৱাৰি মই আজি 10 বছৰৰ পৰা তুলিৰাম ৰংহাঙক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে ডিফুট মোক 2 বিঘা মাটি দিয়ক ইয়াতে থাকোঁ বুলি কৈছে ইয়াতে দিব নোৱাৰি গতিকে কেব আহিলেও সেই নিয়মটো বাহাল তাৰমানে 6 শিডিউল কাউন্সিলে নিবিচৰালৈকে ইয়াত কোনোবা ভাৰতীয় নাগৰিক হ'লেও কাৰ্বি আলঙত তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ থকা কৰিব নোৱাৰিব ফুৰিবতো আহিব পাৰিব Pini Himanta Biswa Sarma nang kahomriya hut EM Tuliram Ronghang Deputy Chairman British Inghi Pendanglok EM MSc Lapensai Kamsai Phuatum Chitodun Dipu Pen Camera Person Sarjip Kathar Pen Digonto Teron Karbianglong Live Dipu Medical College along 3rd grade lapen 4th grade Chokamar Anghoy ki pike chokche lapen khaibari maphan phanpharoi sipinangji poputhak hamphanga song thurpak arni hot hepin pen kachesong Dipu Medical College along Chokamar Anghoy ki peke hin chokche pu ningkang samse chipaklang sipini KSA KLNLF pendanglok ongdung hamphanga song thurpak arni hot hepin aparman kachesong asai ding pon Dipu Rong Supi Samson Singh Inti Memorial Park Atheng no long kachesong asai kedeng hut jasemet pet alang litum kimang pon atengki non hejong Medical College along interview kapado apot prabjin pen aviki ruithu padunangji lapen phan pharoi sirada khaibarim inlong asu tuma phan Chokamar Anghoy rai pinangji pusi kachesong hut sudak pen hang ponlo
Pini Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu Medical College along Nangka Humri ajoini Police at Tumalam so Harman alang ni Tumapan Pachisong long ledet si Police Station an Nepon Erlo Putot Arnikang Sam Apor Lutu Erlo Setami alang litum Kachisong asay Nonomatki Ington Pon Pelang We won! We won! Student unity! Student unity! যোৱাবাৰ যিটো এইটো কলেজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো অসমৰ যিটো মাননীয় হেল্থ মিনিষ্টাৰ যিটো ইয়াত কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে এটা কমিটমেণ্ট দি গৈছিলে যে ইয়াত যিটো যদি ইয়াত ইণ্টাৰভিউ হয় সেই ইণ্টাৰভিউত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো ইয়াত যিটো লোকেল কেণ্ডিডেট লোকেল যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ কেণ্ডিডেটবিলাকক যে 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে যিটো কৈছে সেইটো তেখেতৰ যিটো কমিটমেণ্টৰ ওপৰত থকা যিটো প্ৰায় যিটো বহু বছৰৰ পৰা ইয়াত যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম যিটো ছল্ভ কৰি অহা নাই সেই আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম তেখেতসকলে ছল্ভ কৰিবলৈ নগৈ ইয়াত থকা যিটো লোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক যিটো চাকৰি নিদি পেলাই ইয়াত বেলেগ বেলেগ কেণ্ডিডেটক যিটো আনলোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব বুলি নন যিটো ST যিটো নন লোকেল কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব বুলি যিটো এতিয়া গম পোৱা গৈছে সেইটোৰ ওপৰত আমি অপ'জ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডিমাণ্ডটো হৈছিলে যে ইয়াত 100% যিটো লোকেল কেণ্ডিডেট ইণ্ডিজিনাছ যিটো কেণ্ডিডেটবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আৰু যোৱাবাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ল 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেড যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ল ৰিটেন বা যিটো ভাইভা হওক এইটো পুনৰ ৰিভিউ কৰিব আৰু ৰিপিল কৰিব লাগে বুলি আমাৰ ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে Dipu Pen Camera Person Sarjip Kathar Pen Digonto Teron Karbi Anglong Live Bitung Reng Thama Constituency Arlo Men Meji along APHLC asong Maikang ni Jakong Kacheperang Bitung Reng Thama Constituency Arlo Men Meji along APHLC asong atom ansu se methang asong kapang tang thuje phanpura pini matijong achiklo niphai hini surihini rakrisir cap Men Meji arong along mai ingni labang so mai along aluhi sarpo man peng pen kachetong APHLC asong lamjai sarpo angtong ingti gathar chetong dut aluhi atum pen mai along kaning je pot atengke Karbi khe aning kachilar apor nang letanglo non khai ki virji akrong si gam tanglo ason si arona tengpen radatup kachini kinang sot lapenan BJP asong CAB lapen UCC jong si kapachun lote inglong asuke virvekpo BJP asong atum hor okpen nang ke bai along kachiredun kinang sot puta mailong ningje pon lapen penang araratum BJP rachari asong aphan ning kache thekawe jok penang Congress lapen BJP araratum puthat APHLC asong along ching bidun pen ingsamjin amai kang ni pechun News Desk Report Karbi Anglong Live United Christian Forum mati UCF Hamren Pen patir piponsi Christian adhorom kirim doan atum chingrum si mati jong achiklo niphai isi pre Christmas rongbong ronghang pathua klam ahong pharla long talondun Bible kitab Ibri Angdeng pi kriketom angdeng so ner cap along pen tumi pini la pen kai kita prek presi dover alam thipi pen homponsi UCF Westkar Bianglong amaipu Dr. Clementiron pensi arnawalam thanpon Christian adhorom kirim chingrum pet pen kesengpon United Christian Forum kaparlo ongdung amondoli Jesemet Baptist Church Catholic Church of God Zion Baptist Church Reformed Presbyterian Church Believer Church of India Church of North India, Independent Church of India, All-in-One Christ, Karbi United Baptist Church, Karbi Anglong Presbyterian Church, Pen Kechenglok Ongdong Christian Adhorom Kirim Isibet Ake Kroy Pen, Aning Kanwang Ason Thotsi Advent Christmas Katalon Asaydeng. Advent Christmas Katalon along Hamren UCF amai phulale terang pen mai japhem pupon si puthot Hamren UCF Kongchun bang Abu Kropen aluhi kapachini pen mai ke phalam the jai
Labangso Katalona long lun kilun pen kapar ompon bawa langso PCI ariso nimso atum pen jume sen alun kilun pen mai rungpon. Puthot Hamren Town Baptist Church pen hithi kimi KAPC atum pen lun cheto parjudun. Advent Christmas Katalon aning kapirung klardak waidak alam the Dr. Clementeron Bible angdeng Ibri chapter 13 verse 8 langponsi than mumpon. Philip pulau, hempu, nama mana teklang kan itu apa? Philip kami, kosong se nama itu mana kata Philip pulau, Jisukan, Jisuk pulau, Nepal lagi teklang lo, kalau tak ada nama lagi teklang lo di Philip kami itu, hempu Jisuk itu, Nepal lo se lagi teklang apa? Kalau tak ada nama lagi teklang lo. Menurut sodo school itu nak sopi domir itu, angke Christmas Katalon kinang sot alam the than Bible angdeng isipen isi langpon si than peklarpon. Bangso Mailong UCF West Karbianglong Amaipu Dr. Clementeron Assistant Commissioner Robert Waller KAAC Art and Culture Fishery EM Rup Singh Teron BLCC Chairman Barim Joy Singh Tiso Reverend Pilkingson Teron Atumpen Kechenglong Monduli ke Jabang Pubang Philapen Risonimso Aklimang Parduan Chitudunsi Ingsam Jinpen Hamren Rong Supiangkang Monduli Ingkoy Rapo Arat Chitudun. ASDC branch Kapereng Tuji Pan Rongarat Kachito Chethordun. ASDC branch Kapereng Tuji Pan Rongarat Kachito Chethordun. Kedamtang Bhomkuru Anikang Sam Apor Lakhatroksi Kopili constituency Arlo Prilu Arongalong Abarim ASDC a branch Puthot Akimi Kasemar Thusi Ingtangkring Aro Amai Sengpon Bangso Amayalong Alhis Apuaman Pen ASDC West Karbianglong District Committee Aklembang Chandra Singh Dera Kopili constituency Amaipu Sarsing Ingti Chunbang Bida Teron Lapen Ariso Basa Biren Teron Atup Chetongdun Branch Akimi Amaipu Singh Teron Kong Chunbang Rup Singh Ingti Atum Henlo Laso branch Puthot Kapangtang Pon Tuji Panchethan Chimumpon Mayalong Puthot Along Tin Adim Along Ta Abari Madim Anta Puthot Chiseng Pon to Edji Pusi Than Pini prime time Berta Bang Kelapan Sikang Toniglo Demit Thakme Kardom